Maroro ma murimu wa COVID-19 guku bururi-ini maronekana guthie na mbere na gwakiriria na njira nene, na ruhonge rwa urigitani rutitigitwo na thutha hoka ni kuhutio ni maroro maya, amu kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni ngwataniro ya Arigitani KMPDU, arigitani ana ni mahurukite kumana na murimu uyu ihinda-ini ria mathaa 24 mathiru. Gukua kwa anaya gukirehe wagagu ruhonge-ini ruru wigi uria magitiritwo riria marang'ethanira na king'uki giki, kuona hari ithabu ria andu aria makuite kuma riria murimu uyu waingirire bururi-ini mweri wa gatatu mwaka uyu, arigitani 25 mari ithabu-ini riu. Aria marakuire ni Dr. Emara Ashraf, Dr. Hudson Alumera, Dr. Jacqueline Njoroge na Dr. Faith Kajiro, na riu ngwataniro ya KMPDU kugerera mwandiki munene wayo Chibanzi Mwachonda igitana giikaro kia hinahi gia kanju nene ngwataniro-ini ino muthenya wa rucio niguo kwaririria king'uki giki na wira wa arigitani. Leo nakuo kaunti-ini ya Kakamega, Dr. Daniel Lushula uria wirigite kuhuruka kumana na murimu uyu hau gabere ni athikirwo kwao mucii. Madaktari ambao tumepoteza kwa sasa hivi wote ni madaktari ambao tunaita specialists. Kaunti hii ya Kakamega umepoteza specialists watatu. Wa kwanza alikuwa Dr. Doreen Adisa Lugaliki, tulimzika mwezi Julai Lugare. Hamwe na uguo Mwachonda ni athingatite arigitani matigetikire kuiga miturire yao ugwati-ini making'ethanira na COVID-19. Kiona mtu yeyote ameweka barakoa kwenye ndevu ama kwenye kidevu na mdomo na pua iko nje, mwambie vaa barakoa. Vaa barakoa na usinisongelee kama hujavaa hiyo barakoa. Kaunti-ini ya Mombasa uria urari muikariri giti wa kiama kia ODM mwena uyu Mohamed Hatimi ni athikirwo thutha wa kuhuruka utuku wa gukia umuthi, atoretio ni maroro ma king'uki gia COVID-19. Na agicakaya gikuo giake, gavana wa kaunti no Hassan Joho ni oriti muingi guthie na mbere na guthingata mawatho na mitaratara ya kunyihia gutherema kwa murimu uyu. COVID is a reality. Take it from me. COVID is a reality. Ithabu ria andu aria marakua kumana na murimu uyu rikoretwo rikiongerereka na njira ya kumakania, na umuthi andu angi 21 ni makuire, na gukinyeria ithabu ria aria othe makuite gukorwo ari 1249, guku andu angi 1080 magikirwo mukonde gukorwo manyitetwo ni murimu uyu ihinda-ini ria mathaa 24, na gukinyeria ithabu ria arwaru othe 69,273. Ndumiriri ya ministry ya ugima wa muingi yonanitie ati andu angi 1,185 nio mari mathibitari-ini matiganite makirigitwo, guku 58 mari ICU. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.